akiama ba Kenya Kwanza na Azimio nibonekete bari na kiuthi giki umoni onto bwa kugambia Meru kubagwata mbaru kithurano kinene kizite kambi jicio ijiri ni cionekene kuriunga Meru kagita gwa kagita aria nkuthuruki mono bethirite bakioneka kwithirwa bagitwa kura acha kuma andene ya county ya Meru na mantu jaja maja gitana mbere kwithwa jagikari kamwe na bu kambi ne Azimio ni kwithirite gukioneka kurega kugwatanira bwega ngerekano haja Meru ngabana Kiraito akioneka takate kugwatanira na Peter Gatira umunya kiri mechemanio yeje ore nawe itigere nthiguru ya mieri ere twithira tugita kithurano ne giki ni kwau no wewengwa akithirwa kiumba na ndene ya Rwiruru muthuru murioki ne agutwachio ndene iya gichunki gya siasa. Kuringana ripoti cia utunkuni iria ciumirite kwa kagita na kangi kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ithirite mono iri kaunti iria irithingatite munini wa mutongeri wa mugongo Dr. William Samoei Ruto na kiama kiawe kia UDA akirikano Ruto na thite ndiunga nyingi ndene Meru na Tharaka Nithi kiri gucwa giti kiawe kia mutongeri wa mugongo kiri ndiunga ya muthia rirakinyite ndene kaunti ya Meru na amenerie mono baria bari bia mene bia gikundi kia kisiasa kia Azimio. Sasa niulize nyinyi, mtafuatana twende kuzimia ama nyinyi ni watu wa UDA? Mtatupatia gavana wa UDA na seneta wa UDA na mbunge wa UDA? Hebu nione wala nasema kama unaogopa Kenya Kwanza sababu ya kuogopa wewe kushikwa, njiusulu sasa uende nyumbani ukapumzike. Wa Meru watafute viongozi wengine wale wataongoza. Arambe! Ile kitu ambaye anapaswa ambie wa Meru ni kushukuru wa Meru kwa kumpea miaka 30 ya kutawala hapa Meru. Kwa hivyo wakati umefika apatiane hiyo fimbo ya uongozi kwa Metheka Lentole tukishikana. Ni nyinyi mlimwambia aende Azimio? Ni nyinyi mlimtuma? Sasa ndugu yangu Kiraito Murungi, pole sana, wewe ni rafiki yangu, lakini gavana wa Meru kutoka sasa ni Metheka Lentole. Amana bubu nyuma baraba kuchwa gitikia urais kutoba kithurani ni bao Ruto akiyukia Rigathi Gachagua na Raila Odinga ajukite Martha Karua aja Nandi kiuthi kia urais kiambia kwichora kuringana kiuthi giki muroto jwa Ruto ni kutharia kambia Raila na Raila muroto jwawe ni kuona gutonya na aria Ruto ena uge gutegera rutere Raila kuma kujukia Martha Karua muroto jwao ni kuona rutere ruria Ruto ena uge muno kiri Mount Kenya ni bagutonya muthio jwegoro kiri bonde uge bwa burari kagite gaka rutero Mount Kenya na kinya Meru ni rwambite kugaruka. Tuko na baba, kila kitu ni sawa sawa. Sasa mimi nataka kuona sasa ndio nimalizie nione salamu za Azimio. Azimio. Wimbi ya mabadiliko imetanda Meru leo. Nego kanatego. Hata raundi hii baba ako na 70%. Sasa mnajua nani iko na 30, si ndio? Kwa hivyo msipoteze kura. Baba wa Meru wameamua. Rembo ruwa moto wa Raila moto wa Meru moto kwa Tigania moto. Hapa kuna baba, kuna mama na mamba hapo, na ukiwaona wameshikana, Meru imeelekea barabara mzuri, si ni kweli? There is a wind of change in Mount Kenya region. Na the wind now inaongozwa na baba. Na hiyo tsunami ya baba imefika Meru. Hapa Meru tunataka 70% ya kura ingie kwa ndebe ya baba. Kiraito, when we came here for the BBI rally, this was not the mood. Ndugu Raila, I can assure you, wa Meru wameamua. I'm actually one of them. Si wameamua? Wangapi wameamua? Mkiona gavana wa Nairobi Meru ambaye ni mtoto wenu wa kutoka Meru, mjue baba amepanda mlima. Wale ambao wanakuja kutuletea siasa ati baba hawezi panda mlima, nionyesheni amepanda mlima. Mboni hii
Martha Karua mweri jumwe juthirite nejite Meru maita 3 ria mbere ariti ni Munya nyuma yawe kuthura munini wa Raila. Nguruki ejite kairi ndene kiume kimwe maita jairi ria mbere bena ngavana Kiritu Murungi na ja 3 mucemano jwa Kinoru. Meja jaja onthe ja Karua ni gutigira ni bakuona uthingati bunene thina ire eterete Azimio ni ndwa cia kindene cia kambiji ikarikano igoro mutongiri antu bena mawathe no maiki makarina no wenko urari na umiria bokuga uma aja kiuga Munya na Kiritu bari nyomba imwe indi batekurira thani nemwe. Lakini nao mandugu zetu wale wanaenda huko juu, hata wao watu support hapa to rescue kiti yetu ile inasaidia walemavu. Hatuwezi tuseme tuna support juu na hapa chini sisi tubaki tunateseka. Na ninaomba baba, wakati unamalizia, tunataka kuona Munya hapa, Kiraito hapa, hata sisi tujua hapa tumebaki tukiwa safe. Akionania wati bunene bakirito kwa gikiti nontu ba Munya kuria kumugwata mbaru. Aja nandi tia kwe musoro juju ndo akambia Munya na Kiritu. Munya kirindi unga ciawe kaunti ya Meru bethirite bena mpuru wa buri musore wao akui na kiri misemani eji betho bakiregana muno no tongere Kiritu Murungi. Anto bapore male yenu yara umbikio bukuria muntu akuraire chai ya chiringi yana. No mwinire utunakurire chai. Manto anga bantoete nayo. Nanti aria ya ora ndiari ya oreko ora twamuyokerie twamuthania uongozi wa Meru County erware turi hao mutiania kakurira mwembe mwimenti ne bonto mando bantu beto kinyaga wakoi kinyaga wakara no Nejuna nene kuonania ona kinya kithira bonda bere kambia Azimio Munya ati kuwata mbaru Kiraito kwa ngavana. Dandi matata yangi tuina yo yariku. Atu kuchwa giti ya ngavana. Na into chwa wite na uari. Imbito chwanira. Okiri kambidi ya Munya mbajukite mbunge wa Gembe North Mauka Maure ta mundu wa gisiasa. Gitumi baugite Maure no ari mustari jwa mbere kurigiria Munya kwetho munini wa Raila. Uju ni Ayubu Bundi muteteri wa kwe wa Munya. Kwera Mauka Maure no thito mustari na jwa mbere kurigiria Wasiri Peter Munya atakaerani metio Raila. Including wakiri wenu muchoro wenu kumaiment utura Nairobi. Apurepete document ya wita kotin kenda Munya ne morani metio Raila eta kotin arigeria kwa kwenda kukwira nyakethira ibokwaria babu itobwije na msarendo tutemo support twe timu yetu tute support James Mitheko bokwenda na nyama kwa moru tutemo support na urambiseje gwichora nandi nyate Mauka Maure bagitana na Kiraito na Mauka Maure bakitegwiganwa Munya na Munya nawe batigwiganwa Kiraito anyane kaunti Meru undu bubu bomba kuthwa bweno gwati kirikambeje Azimio indi amena bubu kanyoni muntu kagikunyira metha ya gichunki nyate Munya weja kwithura kagwata mbaru Kiraito Murungi no mwanka bakarendi methene na Kiraito kugaira Munya nusu ya thirikari yawe akaunti miaka 5 izite Ndio bikaita mureo. Onto tuki batuina weke dima. Obu kenda bwana wasiwasi. Tumeobotia nkulia. Bobu na ndine bagutegerwa kone kethira bwa karika. Dikana Munya na Kiraito ni bakethanire kairi mbere ya Raila. Indi nkethi cia rugo. Tunataka kutembea pamoja. Hapa niko na viongozi wawili hapa. Niko na Munya. Hello. Na niko na Kiraito. Kiuria kira kinene ni kethira ndo ya Munya na Kiraito kayumba kunyange uge bwa Azimio ndene kaunti ya Meru. Wa Meru mnataka tufanye kazi na Munya. Bobu ne bakenda mbwa 10 ni kethira ngwatano ya Azimio ikomba kuona kura nyingi ndene ya Meru kana munini wa mutongiro mugongo William Ruto akeja gucokera kairi akethura agicokia kura ciawe irikwirikana ni garukite. Muthuri Muriuki, Kichungi kia siasa.